كان براسي أبى معاش ندو يوال قطبي هودي نشد بخيني حصل خدماتي بس دلوقتي بلاغ بيش مرجع بس ثالث الزهري بنا البرك الشاري نبنا. الو تلفزيون بادینا ساده برنامه ودنگه سلاف بینرین برنامه ودنگ سلاف بینرین کانال بادینا ساد بینرین هجا بریا کو ام ناو نشانه بابتی بوهوین هجا دست نشان بکن بریا کو ام اماجه به پرسیارین خوب بدن و کو هر جار از خوازم ام بو چندین سالان باش وگرن و برف ولات فرانسا بچن دقیقه که یان دواج بو سرحدی کا گله کرد بیژن بریا شورش فرانسی کو سال 1789 گندلی پتریا جوم کن دا سالات و جواکی لی فرانسا داگیر کربون هندک خمخور جولات فرانسا چون هدف شاهی کو بنمالا لویسی حکم دکر گودنی از بنی گندلی پتریا سازین گرنگن ولاتی داگیر کریا و بویا دیارده که گلک ماترسیدار شای فرانسا گوتوان خمخوران گوتوان کسین کو دل ایجبو ولاتی و چارنویسی ولاتیان گوته گندلی گشتیا نوا سازین زانستین فرانسا وان کسان گوته نخیر از بنی گندلی هشتا نگشتیا نوا زانست و زانینه دا شاهی گوته مادم گندلی نگهشتیا زانکو پیمانگهان نگهشتیا نوا پروسه خواندنه نترسن ام دی گندلی بنبرکن لوران دست پی که ام جی پیوینه کو اگر گندلی لحرم کردستان و عراقی هبت گندلی نگهشت بتا نوا زانست و زانینه نگهشت بتا نوا خواندنگهان گندلی بروک مامستان جبو وانه گرتنه نگرت بت اگر چند برپرس و رایدارن ولاتی دناوا گندلیه دا ملوانیان بکن هجان بووی خلکه کو وکو هرجار استهما خدمتوا از دلوان حسن گندلیو کارتکر نوی دی بابت سرکی بد تیدا دی آماجه به چندین پرسیاران هندان که اری گندلی بویا اگر سرکی روشن های حرم کردستان گلو ولاتی دی کاری خوی روزانه دا گندلی دکت و چند شیعه برهنگاری آنجی برسینگ گندلکاران بگرد رول دادگاهان رکراوین جواکا مدنی سازی نیو دولتیان کو گریدای وی بابتی رول وان چه جبو نهلان آنجی بنبرکرن یانجی کم کن آرژا گندلیه بدیتنا وین ولاتی او چاک سازین حکومت حرم کردستان کو نیت های دست پی بکد جدیه جبو بنبرکرن گندلیه او کینا گندلیه دکن بوچی گندلیه دکن چاوان گندلیه دکن اوه و کومکا بوچی و چاوان دهنا پیشکشکرین ده دریجیا بابتی دا که آیا شفافیت ده ملفین گرینگن حرم کردستان دا چند هیا او نه شفافیتا چند ریکی جبو گندلیه برفرهد کرد هجان جبو کو بوچونی توید برای سوکو هر جار بین ورگتن هنشین بریکا جمارین لسر شاشه دیار پیوندیه به برنامه ودنگ بکن همی آزادانه بوچونین خودر برن لیجبو کو ام پیناسه جور شواس ریکن گندلیه بزانن اموهی پیک و دی بینریا راپورتا که کن کوجلا هفکارا گله کجا اوین مجید و هاتیا خواندن بینر بن ودنگ دی خدمتی کرد پتریا بوچونان سرویه که کوکن خرابکارینانا دا سالاتا گشتی بو برجوان دا تایبت بیتا گندالی و نزیکی هشت جوران پیگتهت و شمیان بربالافتر گندالیا راوشتی و ایداریه کوپریکن برتیل ورگرتن نشفافیت دملفن گرنگو هستیار دا پدردانا سامانا گشتی و دانانا کسی نهجی بوجه هجی و زنگینیا دا سالاته و هجاریا ولاتیان و حتی دوماهیه تایبت جیل جیهان آسیه که هندک ولاتن آسیا و افریقا بخواد گرید. گندلی باید دیاردک مطرسیدار. بیرمند و دیروک نویس عرب ابن خلدون که دناور سالن 1332 تا 1406 جیایه مجیل بونا برپرسن ولاتی به بازرگانی وکو اگجی راکین گندالیه به اگجی اگرن سرکین جناورنا هر حکومت که دانایه هر وصان اف بابتا به حفش وزان دهتا هجمارتن.
ئاوایەیەکێ دەمێک و حزب و چینا سیاسەتمەدەران هەر تشتێ وڵاتی دبەرژەوەندیە خو و هەواڵن خودا بکاردێنیت. 2 دەمێ پۆست و پلە ئەلدیف ئاستێشیانان نەهێنەدان. 3 ڕێخوشکردن یانجی چاوپوشین جێ شەشیان. یا 4 ئەو فەرمانبەرن ئاسنزم ji ber kêmiya mûçeyê û zêdeyiya xerciyan naçar dibin bertîlan werbigrin. Ew kesin li ser mîlakê giştî dihêne damezrandin bê ku rojekê jî dewam kir bêt wate bindîwar. Ew berpirsin xemsariyê dikarin xuda dikin ku eva xala şeşê ye. Ew karkerin ji malê hikûmet û hizbê bin bazirgan di kertê taybet da kar dikin ku ev şêwazê heftê bûye. Dê raportên nîvdewletî da Herêma Kurdistanê wekû beşek ji Iraqê hatiye hejmartin. Elgûrî amareka bernameyekî geşepêdana serbinetewên êgirtî diyar kiriye sala 2004 nêzîkî 786 haletên gendeliyê li Iraqê hebûyne. Belê li sala 2011 bûyne 12520 halet. Belê zêdebarî bilindbûna vê diyardema tirsîdar Iraq bê welatê hej dihête hejmartin bû gendeliyê li ser astê cîhanê. هەروەسان ڕێکخراوە شەفافیەت jî ئاشکرا diket ku jê sercemê 178 welatan Iraq lê rêza 174 dihêt. Ed beramber da Lêjina Destpakiyê li civatan nînerên Iraqê dibêjît 33351 melefên gendaliyê li dadgehê hene. Di heman demda elgûrî Rêkxerawa Şefafiyeta Nîvdewletî pitirî 3200 gendaliyê li Herêma Kurdistanê hatîne tûmarkirin. Li ew tambarên hatin sizadan ji 5 kesan naborît. Derbarê vî babetî Dilşad Şeعبان endamekî Parlemanê Kurdistanê dibêjît gendelî li Kurdistanê bi yasa hête kirin û çêşînwarên tawanên li dîvxûna hêlin lewran hindî li dîv biçin neşin kesê dest ser bikin. Lewran bawer nakin prensîpê teşkî ve înaye bihête bicihînan. Herwesan nêzîkî 100,000 mûşexorin bindîwar li herêmeka 5 milyon kesî hene. Lewran eger em van amaran û xalan digel rewşa Herêma Kurdistanê hevber bikin erê çend berpirsin herêmê piştî wergirtina postan dewlemend bûyne gulgûrî zanyariyên balîzxana Emerîka li Iraqê aşkera kirîn 15 berpirsin herêmê 300 milyar dolar hene. Ev di demekî de ye fermanberên wê her 5 heyvan carekê mûçey werdigirin. Herwesan behsê neşefafiyeta dûseyên petrolê û dihatê xalin sinûrî û navxwî tête kirin. Zêdebarî hebûna dehan kompaniyên hizbî û kesî rast e Lêjina Destpakiyê û çendîn rêkxerawên medenî jî hene li aliyên berpirs bi xwedan pêdanê bi hebûna gendeliyê dikin. Lê dawiyê jî di behsê welatiyên herêmekên karolewî beramber vê yekê çi ye ew ew bi xwe çend şiyoye dikarî da xwe ji vê babetî biparêzît? Belê bînerên hêja spas bû guhdariya ku têr û teselî bîneriya vê raportê kirî û dîsan spas bû hevala Evîn Mecîd. Hêjayan ez dixwazim amajê xalekê bidim ku di nava raportê de hate behskirin ku ew jî nivîser û bîrmendê navdarê Erebî Ibn Xaldûn bûye ku êk ji wan kesan bûye rêkên ji navçûna hikûmraniyê behs kirîne ku çendîn xal diyar kirîne. Êk ji wan xalan dibêjit eger hato berpirsê welatî an jî desthilatdarên welatekê mane bazirganîkirinê ve mane malê dunyayê ve ji bo ku hêviya wan serekê ew bit xwe zengînkirin bit û daxwazî û jîn û jiyana welatiyan ji bîr bikit ev dibite destpêkek ji bo ji navçûna hikûmraniyan jî ji bo navçûna wê welatî wê hikûmetî wê sîstemî. Ji berîndê jî em de evên hatin azirandin evên hatin pêşkêşkirin barawir dikin gel rewşa nihaya ya Iraq û Herêma Kurdistanê lê heval amajê bidin ku peywendiyek gelme de. Elo keremke. Elo. الو ێوارە باش سەرچاوە کاک بارزان ێوار باش سەرچاو کەرەمکە دەکەم دەست خۆش بێت دەست خۆش بێت هێوادارین هێوای سەرکەوتنتان بۆ ئەخوازیین. سپاس کاک من ئەڵێم لێرە لە کوردستانە سەرکردەکان هەموو شتێکن بەڵام بەس هیچ نینە چۆن هیچ نینن و هەموو شتێکن هەموو شتێکن لە پێناوی دزیا لە پێناوی خەڵکا بکەن بە کۆیلەی خۆیانە لە پێناوی ئابداتی لە پێشی ئیسلام دێتە وجود کۆیلاتی هەبوو ئابدیان دەکڕی ئێستا بەتایبەت لە دەبەری بادینان هەمان سیستەم و هەمان قانونە بەڵام برای بەڕێزەکەم چارەسەری چییە تۆ نازانم لە راپۆرتەکەی تۆ بینی وتی دەبێت بە پێی یاسا چارەسەر بکرێت کاکە من وڵاتێک نە سەرۆکی هەرێمم هەبێت ئەگەر نە سەرۆکی حکوومەتێکم هەبێت ئەگەر نە سەرۆکی پەرلەمانم هەبێت چی یاسایەک لە وڵاتەکەی منا هەیە دا من بڵێن بە پێی یاسا
بە پێی یاسام شتانە چارەسەر ناکرێت بەڕای خۆم چاوان دوشێ ڕۆنتر بکە ناکرێت ئێمە ڕابپارڕین من ببوورە با قسەکەم تەواو بکەم لێرە چارەسەر دەچێت چۆن لە زاخۆ حتا خانەقیت ئێمە بەبێت فەرق و جیاوازی گوێ لە حەزبەکانە ڕا نەگرین نەڵێم ئەمە پارتی و ئەمە یەکێتی و ئەمە گۆڕانەوە فلانە لە زاخۆ حتا خانەقین ئێمە ڕابپەڕین چۆن ڕابپەڕین نەک ڕابپەڕین وەکو پارتیەکان گیر دەکەن و ڕاپەڕین ئێمە ناڵین ڕاپەڕین بیان کوژین ئێمە ئەڵێ ڕاپەڕین بە کلینیستێکی پیس چکە پارەمانی ئەمڕۆ کە کلینیستێکی خاوین بکڕین بە کلینیستێکی پیس پشت مریانی پشت یەخیانە بگرین و فڕی دەرەوەیان بدەن ئەو کاتە ئێمە یاسامان نەبێ وڵاتمان دەبێت و هەموو شتێکش ئەچێتەوە شوێنی خۆیان بەسەری ئەو باوکە نازدارم قەیرانی لە کوردستانە بەڵام زۆر بەداخەوە ئێمە قەیرانمان دروست کردووە بێدەنگی ئێمە قەیرانی دروست کردووە بێدەنگی ئێمە کۆیلاتی دروست کردووە بە تایبەت لە بادینانە من نەفەرم نەدیتووە لە بادینانە یعنی لەسەر حەقی خۆی دەتە دەنگ یعنی ئەمڕۆکە من لەگە لەسەر حەقی خۆم بێمە دەنگ یعنی من شەیدم لە پێ بە نەفسی ئاەتی قورئان یعنی بۆچی بەڵێ کاک بارزان خۆ بۆ مەلایەکانی ئاینی لە پێناوی 200,000 300,000 دینی خۆیان فرۆشتەوە ئەمڕۆکە لە بەرامبەر دەسەڵاتەکانە بێدەنگن زۆر بەداخەوە دەست خۆش بۆ جەناب کاک بارزان ئەگەر تۆ گەلمت دەمابی دیارە کاک بارزانەما و ئەمەژە گەلێک خاڵاندا دیسان ڕۆلێ زەڵامێن ئاینی و تایبەژێت گوتارن ڕۆژین ئەینی دەچواتێتە پێشکەشکردن بەلێ بینەرێن هێژان بەرنامێ بەدای بینەرێن بادینان سات دەستخوازم و لەگۆری وان ئامارێن لەبەردەستێ من پێشکەشوە بکەم دیسانجیت گەلوە دانوستانی سەر بکەم لێ وەکو گەلێک جاران کوم ئاماژە پێدای ناوارێک خراوێن نیڤدەوڵەتی دەدەمێک و ئامارێک تێتە پێشکەشکردن پتریا جاران هەرێما کوردستانی بە بەشێک ژێ عراقی دەزانن لەوڕان ئەمژی ناچار دەبن دەمێک و بەحسە عراقی بکەن هەندێک جیهاندا هەرێم بژی تێتە بەگرتن لەوڕان چێ راپۆرتن تێر و تەسەل و تایبەتمەند سەر هەرێما کوردستانی نەبووینە چونکی دەولەت نەبووە ئەو ڕێکخراوێکی کاری ڕادبن پتر پشبەستنێ سەر دەولەت هاتکن بەلێ کاک بەهێز کەرم کە شەقڵەوە بڵێ کاک بەهێز ساغبی سەلامەت بێ برام چاکسازی دەبێت لەسەرەوە بکرێ دەبێ ئێمە بزانین دەبێت ئێمە بزانین سەرۆکی هەرێم داهاتەکەی چەندە چەندی پارە هەیە سەرۆکی حکومەت چەندی ئەوانە خۆیان کەشف ناکە دەبا داهات خۆیان کەشف دەبا بڵێنەوە گەندەلی لەوەدایەکە معمەل شیر يعني معمل شيش ئەوە سندق دارين يك دارين دو ئەوانە هیچێن يعني ئەوانە هیچێن سەری ڕەش هەر کەس مەمنوع ئەو گوندانەی وەکی ئیسرائیلی لێت ئەو گوندانەی بنی سەری ڕەش هەموو دەریان کردیا گوندەکانیان دەرکرد تەرحیلیان کردین دەڵێنەوەتیە لە مالی سەرۆکی لە مالی سەرۆک باختانەوە نزیکە ئێم بۆ دەی سیقەنی گوندەکانیان هەموو تەرحیل کردێ کاکە وەکی ئیسرائیل و فەلەستینی يعني کاکەوە گەنجەلی لەسەرێوە ئێستا من بۆ خۆم دز بم کوو بە کوڕەکەم برێم دزیمەکە ئێستا ئەگە بۆ خۆم دزی بکەم کوڕەکەشم دزی دەکا ئەگە بۆ خۆم دزی نەکەم ناهێرم کوڕەکەشم دزی بکە ناهێرم بەزانە بۆ خۆیان دزن بۆ خۆیان گەنجەلن کاکتازیان پێ ناکرێت ڕاستی مامۆستای فەقیر دەبڕن مامۆستای فەقیر چییە ئەفی دەوەێت 340 میلیارد دۆلاریان داهەرەیە بنە ماڵی بارزانانی لەنەوەتیەکەوە تا ئێستا 340 میلیارد دۆلاریان لە بانکەکانی ئەوروپا سویسرا دەبا بینەوە بۆ میلەتە فەقیر میلەت ئەنفال بووە ئەوە زۆر مەمنونم زۆر مەمنون گەلێک سوپاس کاک بەهێژ شەقڵاوە پەیوەندیت گەلمەداکردی سوپاس بۆ هەر تشتێتە پێشکەشکردی پێبێ کۆم پتر بەلگە بەردەسە بندا کۆم شێ ناوێ هەندێک کەس و ئالیا و ئەڤێن کۆم بەحث دکەن پتر بەلگە بندا و یا سابوونە بابەتێ خوب سەلمینن بەلێ بینەرین هێژان بەرنامێ ڤەدەنگ وەکو دیار کۆڕێکخراوە نەتەوین ئێگرتی نەهی کانونایەکێ هەمی ساڵەکێ ڕۆژە جیهانیا بەرهەنگاربوونا گەندەلیە دایە دیارکردن ئەف بڕیارەژی ژێ ساڵا 2005 وەرە کوێت بیاێ بجیهینانێدا و ئەوە دان پێدانە بۆمە پێچەندێت کرد کۆگەندەلی دیاردەکە مەتەرسیدارە لە تەڤایە جیهانێ تایبەژی جیهانە سێ یان ژیان بێژە ڕۆژهەلاتە ناوین چونکی هەندی کۆ شەفافیت نەبێت هەندی کۆ سیستەمی حکوڕانی ڕێکۆپێک نەبێت هەندی کۆ وڵاتیان ئاگەهی ژێ مەسەلێن گرنگ و دۆسێن گرنگیان وڵاتی نەبن گەندەلیتر تێتە فرەهکردن لەوڕژی ڕێکخراوە نەتەوێن ئێگرتی ساڵانە لە نەهی کانونە ئێکێ وەرکشۆپان دیسان چالاکی ئەنجام دەژ بۆ نەهێلانا گەندەلیە هەر لە گۆری ئامارێکە بەرنامەیە گەشەپێدانە سەر بە نەتەوێن ئێگرتی دیارکردی کۆ ساڵا 2004 واتە دەستپێکە ژناوچۆنا ڕژێمە بەحسا
عراقی کو امشن بجن قوناغا آزاد کرنا عراق سال 2004 لی پشت اینکه کو سال 2004 راپورت کاتیا بلاف کردن بیش حتی سال 2004 786 حالت گندلی لی عراق هبون حتی 2004 لی 2004 حتی کو 2011 جه 786 بوین 12520 حالت واتا امشن بجن سالانه به هزاران دوسین گندلی زده دبن 786 بونا 12500 لی تمام دم ده برانبر به چنده بتلن دستان نه هجمارتن که او کسکینه چه سزا بوان هیا یاسا چند رولی خود برابر به چنده دیده گلو 12000 حالت گندلی هبن او کین او کسین کو گندلی کرین گندلی چه ده کرن بو چه گندلی کرن چاوان کرن لی تنه آمار هاتی ندیار کرن بکو کس به ندیار کرن لاورانجی اودام ده جه رخنه بویا دنوا سازی نیف دولتی ده کو رخنه العراق گرن هرما کردستان به کود بیجن حالت گندلی هنه لی گندل کار نینن خواهد اوشی تشتکی نسروشتیه لیسان لگوری آماره که کود سال 2014 هاد بو بلاف کرن عراق ولات هشته تال سر اصل جهان بو گندلیه واتا هشتم گندلترین ولات بو لجهانه عراق او ولات کوروجانه نزدیکی 3 میلیون برمیل پترول دفروشد او ولات کوکو عالیه دشت آف دیسان چندین ریکندین دز و اینانا داهاتی هنش بلی داهات نافخوش بلی خال سنوری لی تمام دم ده یا هشته جبو گندلی سر اصل جهانه مخابن لجهه کو داتا بوما گجبین بن لجهه کو مزگینین باشتر هبن دیارجی برو واجی تیتا دیتن لگوری دوماهیک آمار کو درباره سال 2015 هاتیا بلاف کرن از بارون بریا 3 روزه هر ریخراو نتوی نگرتی دیار کرن کو ریخراو شفافیت عراق جهشته هاتیا یا ششه واتا 2014 هشتم بو 2015 عراق بو ششم گندلترین ولات سر اصل جهانه تشتی کو مدویتا ساماجه پیدم سال بو ساله دیار دا گندلیه کش 700 بون پتری 12000 جه پلا هشته گندلیه بو پلا ششه سر اصل جهانه کاک ادریس گلمه دا ام دی بردام بن بو پیشکشکن آوان داتا کاک ادریس کرم که بله دم باش باشتر کاک ادریس کرم که دست خوش داتین برنامه سپاس بوده خوزه که برنامه با دو روش گلگه خوشتر بیدن بله کاک ادریس اگر پچای دنگ خوب بلند که از ده پتر خدمتی که بله ما بود دست خوش داتین بس هکه برنامه تا وقت حوالاتی وقت عام حتی پروژه دل زده ببین بله دنگه تا درست نگشتم پلی بوریم الو بله الو کاک ادریس گلدمه بله کرم که بله دنگه تا خوشی زمین گوه دارم کرم که بله درباره بابت هست که ما مستا گندالی گل شوازی گندالی تاین بله نکال هرما کردستان العراق گندالی که تکرن رکا یاسایی یعنی وقتی یاسایی که در رسیدن کرم کرده مزاده مناقصه چی بیتن مناقصه چی بیتن بون ما بیشتر بو بلدیان بو کهربان بو هر بواره کی بله ده او ده تندر اولی برادر ده مقاله که گیتن 20 میلیون دلار ده او ده تفکیدی 15 میلیون ده جی ده تفکیدی 10 میلیون ده حتی تا بخاطر او پروژه 6 میلیون کا چی که بینما 20 میلیون داتی کی اولی جوری که جنبالیه جنبالی اداری چی که مؤسسات دولتی ده وقتی بخشش و مخشش ورگتن سر دانا پروژه کی و جنا بین مهندسی مقاولین و بین مدیر دایره یعنی بدها جنبالی تنکرن یادی هکر یاسا سوانه بی دولت کی یاسا سوانه بیتن ما مصالح همی بارا داده جنبالی وجهتنو دیگه شکتنو برند العراق اولی وجه پشتی 2003 کردستان هم چیزا گل بغدادین شیده دان حکمرانی دا شوان هم جی وجهتی و حتی نگفتی که برای که روزه که مقاولک مهندسک مدیر داره که دولمه که به کدام بلد که پیش واسجنی و آنج شلته داره دای آنج بی سال حکم کریه مناج آن دست خوشی لینا تکرن همین مناجی که همه کار با مدیر داره که بینه اخذ بیتر جنبالی سجن کر بیتن مالوی منقوله و غیر منقوله جستان بیتن
بو اجبهن بيجي بحدي خلك وسط جريتن كوب بيتا بالبرتي دايره كي دستگاه كي مدير بيتا مقاوم بيتا رهبر كشتي دايره كي همي چه همش خورنه چونكه اتحاد نخوشينينه دست نخوشينينه همي اتحاد خوش ملكي ديري ويدهر مال خود تقاعد تعرف خوشي بخوج الخوب وبراتبه كلاوش تقاعد 5 مليون 3 مليون وفاضل وقت مالكو اجبهن وعماره جت اواتين في جنبالي بله کاک تدریس جه باگرا گلک سپاس کتو بردام گلمه دا بجداری سپاس بارتشته تو پیشکش دیکی سیدرا جه سمیله کرم که ایوار باش سرچاوه سیدرا خان کرم که سپاس بوده سبار بابت تجی بابت راستی بابت که جه خدایه و جه گیرین که بدانه چونکه نکه جه امیدوان بیدر آبیدت بوری نیکو بابت تسر بله یعنی بدیدنا تنها گندلیل کردستانی های نه بس گندلی خود یا بس گندلی با کمک آتشتنگی یک کردستانی های گندلی خرابکاری دزدی همه چیز دیده کردن کردستانه چاره چه؟ کارتی که ما گندلی اوه هندک وقتیان بعد با هندگی دید که هفنه زی آلی شده یک بابونا خیزانی کچ کرنا گلک خلکی سیدرا خان بله تو اکو کچک دناوا جواک ده تو دان پدان کی گندلی هیا چه بهتر کرن یعنی بدیتنا تو اکو کچک دزی بنا کرن اسماعیل ملتی تیتا برن تش رونینا چه بهتر کرن بدیتنا تا راستی یعنی وقت ببینیم افکار تلفن جهان گندلی که برای کار خوبی نباش اخستن هر کو هنده که جدید چنه دیوانم شنگی خلکی باید داد نوکه سکو گنده که ببینیم موالات که دوید من دولت که دوید دولمند خویان هزارات ده فرنکت بله سیدرا خان جه سیمل گلک سپاس کتو گلمه دا بجدار بوی باب محمدی کرم که باب محمد الو بله باب محمدی کرم که مرحبا سرچاوا صاحبی رزو صلاح بوتا برام جیتا سپاس بوتا تو بجدار بوی سر بله سیارا گندلی سیدا بله سر سیارا گندلی گلک نوه تا این دنیا قری گندلی های بله دولت پیشکفتی 5 سال گندلی های دولت بسرمان عام بله بسرمان صاد گندل شینه بو چی؟ صاد یعنی یک گندلی جیتت رئیس و حتی مدیر عامه که بچی چه فقیر گندلی نشه بکن یعنی کسی نوری المالکی از عراق آخر پیش کرد یه احتمال پیاسات بغداد که تولزات راوزها دولت تسلیم محاسبایی کرد بله مشکله دولت بسرمانه دیسچون نینه و گندلی صادیه و چاوتا ماشید که مگلک شد گلک سپاس باب محمدی جه دهو که تو گلمه دابوی دیتنا تا هر چه رنگ و چه آوا به جهرزه هیویدانم بردام بی بله بینران دیسان از خوازم آماجه پان خالین لبردست بدم وان آمارو داتان که جه سرجمه 178 ولاتان لسر آست جهانه ین کو گومانا و چنده های دوسین وان دوسین دارایی دوسین آبوری دوسین سیاسی دوسین پترول و توا دوسین دین کو گریده جانا خلکه دوسین شفاف نینن ریخراوی جواکی نیو دولتی گومانش و چنده دمش برهنده کاک عبدالرحمن گلمه دا ام دی بردم عبدالرحمن کرم که کاک عبدالرحمن الو کاک عبدالرحمن اگر دنگی من باشتر سرچاوا دست خوشی کویت که مبوات که گله که جه خود واسه جا کنه بری مجبوری حرف کنه و ما تبیرم اینا گندله خدمت دانه هویه برجام دا گشتی بد برای خود برای گندل طیبتی فهم خود بینین حریم و کردستان طیبتی یعنی خود بینیجی هم گندل مثل رخی فرون و باز دهو که دا گله که مشه بله گندل هم دو مشه عنیوش حدید شده تنمونه هنم بکو تو ناما بیجی و همو رفت به قای مقام یعنی محافظات یعنی رای دا گندقی بگی کیره و حتی رفت های ها نه قصر او که مقام موقعی گندل و شوخه کاک عبدالرحمن الو کاک عبدالرحمن دنگی متجهد پرسیارا من اوه کویکش پرسیارا آیا خلق کاری خوی روزانه ده دوام خودت شغل خودت مال ده حتی کو کارینانا کار به گندلیت کن
هەگەر گەندەلیە نەکەن بۆچیش بەرپرسا قبول بکەن وەک تۆ ئاماژە پێتی کۆ گەندەلیە بکەن. دیارە دەنگێمە دروست ناگەهێت کاک عەبدوڕەحمانی هێویە و ئەگەر دەنگی دروست گەهێت بخوازت جارێک دی پەیوەندی بکرد سوپاس بووی. بەلێ بینەران وەک من ئاماژە بێدای ژێ سەرجەمێ 178 وڵاتان عێراق لە ڕێزا 174 هێت بۆ شەفافیەتێ دێ مەلەفێن گرنگێن وڵاتیدا. واتە ئەمشێن بێژن عێراق ژێ سێ وڵاتێن جیهانێ باشترە ji bo ku dahatê wê navxۆی dahatên sinûrî dahatên neftê dahatên siyasî îdarî heta civakî dahatên şefaf bit Iraq jê sê welatan baştir. Yani em şên bêjin deh jê neşefaftirîn nerondtirîn welatan net ser as cihanê. Ji berîndê jî ev bûye cihê rexnê û ku daim de aliyên siyasiyên Iraqê Herêma Kurdistanê ve taybet ji Herêma Kurdistanê Perlemanê Kurdistanê behsê çendê tê kirin ku şeffafiyet taybet dosya neftê denîne. Kak Barzan peywendiyek dît gemede. Kak Barzan keremke. Êware daş dubare birayê birêzim. Serçava Kak Barzan jê kelekçi ez barum dubare keremke. Dubure telefonekeman qet'a dwagena dubare nebû. Ne. Pisyareke lê bikey telefoneka qut bû dawayê lêburdin lê dekem. Ne pêxweş im û normal e. من قەیناگە پرسیارەکەم شوێنەکە و قسەکانی خۆم تەواو کە من مەمنونی نابێت دەبم. بەڵێ. من ئەڵێم بەڵگە بۆ ئەم شتانەکەی کە من وتم بۆچی بۆ مامۆستای ئاینی بە تایبەت لە یەکەم و بۆ سەرکردەکانی ئێمە. یعنی قسە بۆ سەرکردەکان قسە لەسەریانە بە حەسابە. ئەندۆ سەرکرد زۆر گەورە و ئەندام پەرلەمانێک زۆر بەڕێزەوە. ئەیگوت من مەسئولم لە قسەکانی خۆمە. دوو سەرکردە ناو یەکێتی کاک بەرهەم دکتۆر بەرهەم و مەلا بەختیار ئیچی چاوتی پارێ ژێرزەمینەکان ئیچی چاژوتن پارەکەی دەرەوەی وڵات. علی حەمە ساڵح لە ئەندام پەرلەمانێک بوو لە دووسوتنەوەی گۆڕانە من کێشەم لە هەر حەزبێکا بێ. یعنی بە بەڵگە سەلماندی یعنی بە بەڵگە خستی ڕوو لە پێشە ئەم هەموو خەڵکا نە قەزای شێخان نە قەزای ئاکرێ نەک منتەقەی بەعەدل و ئەو شوێنانە نەک بوو شوێنێک ناڕوا تەنانەت بۆ کۆمپانیەکی حیزبا ئەڕوا. من لێرەوە سەرەوەی ئەوە من بەڵگەیەکی تر من مەسئولم بە قسەکەی خۆمە من قەوەت خاسی نێچیروان بارزانی بووم لە سەردەمێکە. حتا پێش هاوڕێم لەوێ دەوام دەکەن. ئەم گومرێکی برایم خەلیل من مەسئولم وتم بە قسەکەی خۆمە هەر کەسێکا بێت. گومرێکی برایم خەلیل بۆ داهاتی گشتیە ناچێت. سەد ئەدار بۆ مەکتەب سیاسی پارتی دموکراتی کوردستان. یعنی ئەمە لێرە کێ بەرپرسیارە؟ منی هاوڵاتی بەرپرسیار نیم سەرکردەکەش بەرپرسیار نیم من بەڕای خۆم هیچ سەرکردێک تاوانبار نیم. مامۆستای ئاینی زۆر تاوانبارە چکە لە کۆمەلگای ئێمە سەتان 95 بۆ سەرەوە هەمووی مسلمانین. باشە ئایا مامۆستای ئاینی تۆ چی دەکەی بۆ من؟ یعنی چی دەکەی بۆ من؟ زۆر بەداخەوە. یعنی من دەبینم مامۆستای ئاینی دین و ئێمە زۆشتر. یعنی بەڕای من هیچ جیاوازێکی ناکەم لەگەر سەدام حوسێن. سەدام حوسێن ڕاستەکی ناوبارانمانی لا ئەو شتێتەوە بکەم. ڕاستە سەدام لە کۆتاییەکان سەدام منی کوشت. ئەم سەرکردە ئەو مامۆستا ئاینی بێدەنجیوان ئێمە کوشتۆ هیچ جیاوازێکی نییە بەڕای من نە سەرکردەکان نە مامۆستایەکانی ئاینی. gelek spas kak barzan ku tu berdam jê kelekçî peywendiyê metkî spas bu her tiştê te pêş kêşkirî. Kak Abdullah keremke. Barbaş serçava kak Abdullah jê akirê keremke. Belê de sosyal tevalet etkem mutlu Mustafa Barramay. Spas xizmet dana. Belê. Helbet gemdalî karîgeriya ve ser herêmê. Belê. بله والله مخابني وكان بيجين أفرو جمدالية أبا حرمي لو جشتوي رداي حتى حكومة حرمي إفلاسينا إفلاسين جشتو مقبنا غير إفلاسي بله جاگری جمدالية كو مخابني وأجر حكومة حرمي دستك أما زرندنا ره أجر إيه كسي سالم تودي باسي بارم أجر كسي أولي جمدال بورده سيدا جيكر وأفرقتنا بيتبدي آواي اونو من اولاده که وی روسیه سالانه 15000 تا 16000 نه گندرکار داده سیداتیت کردن. بو هندنا مافی روا. للحرم کردستان گندالی تنه بو هجارانی نه. با بو که مادام یعنی کی گندالیت کرد کارت کنار بو که. کاک عبدالله از بارم پیوندیای گلمدانم هنوزانم چه آریشا پیوندیان کوزیتینه برین. کاک فرهاد جزا خو کرم که. کاک فرهاد. الو بله کاکم چون تو باشی؟ سرچاوا صاحبیس کرم که. کرم باید بیس باز. سوالت بسیاره و کاکم من
گندالی گل زیده کردستانی هایی نمونه هنه بله نه مو هایی زیده هایی تو چه بوما بحث کی هندك شو نمونه بكو تو اماجه بناوا بدي بله تو چه بوما اماجه هندك وان گندلیا بدي بكي نمونه بكو تو ناوا بيني داكو ام كترتي كو دبگان بله برا بو نمونه گمرکازا خو تنی یا شخصه که بو نمونه شرکا کرک او جیا شخصه که حقی نفتا کردستان یاتی چه کرنه و گل کمپانی المازن بله يعني يمشي بين كومبانيات كاسي وحزبينا يعني نعم حزبي نعم شخصه که بله چارش كاك فراد بله برا چاره چیه يعني ما تو اماجه بدي مال ملت يا تمام دم ده نها ملت بازاره ملت مفلسه صورت يعني ادبيرم كومباني كورك وجل شركه ديتر وجل يعني كومباني المازن همي بحق نفطي و حاجه تكنولوجيا هاتن شكلنا او كومباني جديد شخصك يعني ان حزبنا ونتنا بحكمتنا شكل بله کاک فرهاد جزا خو گلک سپاس کو تو گلمه دا بشدار بوی هیویا ام گلک جاردی برنامه ودنگ دا گهداری بکن از بارم پیوندی اگ دید گلمه دا اگر سر هیله بد پیوندی نما بله بینرین هجا او کومکا بوچونان بون کو حوالان آماجه پیدان از خوازم کو و اماری بردست بداوی بینم پاشی کو سر بوچون طولاتی اپراستم ین کو دری نزیک دیسان بینران لجنه دست پاکی لجواتا نینرین عراق دویجد 33,351 ملفین گندلیه لدادگه هنه لی برانبر وی چنده کسین کو خدا ندوان ملفان ناهینه دست سر کرن واتا پرسیاره به رول دادگه رول جواکی نیب دولتی رول رخراوین جواکا مدنی کو گریده بی بابتی چیه دیسان لجنه نزاهی لجواتا نینران دیار کریه که سالانه هر عراقیک 4 جاران برتیلان دید ما اماشه پیدایت راپور دیده که گندلی نتنی دزین مال ملتیه بلکه گندلی برتیل ورگرتنه گندلی وقتی تو چه دایره که تو سرای که ببری تو کسی که نیاسته هبت تو چه دفی کسی که معاملات بری و بد اوشی گندلیت همان دم ده وقتی تو کارابا خو تزویرت دبکی گندلیه و تو آوی زیده بریزی کاک ساعت گل میده کاک ساعت کرم که کاک ساعت الو چاوانی باشی برا سرچاوا کاک ساعت کرم که الو بله گهدارم برنامه ودن کانال بادینان ساعت خدمت داره چاوانی افتامیتا باش باشتر سپاس سرچاوا کرم که سبارت بابتی او براستی گندلی او کاستی کرنا لحاتی کرن همی ذات گریت او بو اف حکومت آمه اگر هم سختی نبرا لکه اف گندلی بیتا کرن بارا بتر همیش سرکرتا مروفین ماسم الحر لانکی چش بارتی چش ایکاتی ما نبت بحث الحزبیت که بله باز دیدت ایتا گوتن بله اف گندلیانو که کارتی کرنا و سبب چیه سببش هنده هر پاره هر مجه یه دسته خدا دا صلاتا نوگه دسته شعبه نوگه دسته مروفی کارگر نوگه دسته خدا پلی بیش اول جیوت گری تبا بوان کسا اوین گو چش یعنی جوی کاری نزانن هر یکش دست خود را بید تشتگی کرد دیگه اندستی که دارید کار دیگر نوی دیویتا سبب چه؟ دیویتا سبب او اوی که پارت جویتا دستی اوی که سالوی ویم فیدت و سای خولیب سرستی اوش می بوافت گری تبا براستی کاک ساعت رول دادگاه چیه؟ ما دادگاه کردستانی تین ریخراوی جواکی مدنی مجتمع مدنی تا رول وان چیه بوفی بابتی؟ رول وان ابخو اگر نکه هم خو سحکینه رولی یعنی تقول بله باورم پیوندیا کاک ساعتی جی گلمدانه ما پلی بوریم و همه بینران حوال آماجه بدن پشکا کنترولی کوهل درست لی تمام دا پیوندی تینا برین سیوید کمی یکو پیام خانه گهاند بد اگر بخوازد دوباره پیوندی بکد دیسان یا کما آماجه پیدای جه لجنه نظر جواتانی نران هر عراقیک 4 ساله هر عراقیک هر ولاتیک 4 جاران برتیلان دید
فرمانبرین حکومت چین عراق چین هرمه جبو کو کاروان بتا مشاندن وره وقت تو بچه دایره که تو پیش وقت پیوندی کسی که نیاسه خوب کلوی دایره کو معاملات تپره و بد اوجی هاتی هجمارتن گندلی کاک علی کرم که کاک علی بله درا کرم که خدمت دانه سلام درا باشی صاحبی سلامت بی کاک علی کرم که سپاس که برنامه عوض کنید سپاس بوده که تو بجدارید خدمت دانه علی باگیرم که تلفنت گرد به خوشم برا گره خوش برنامه تغنی تشتایم کاک علی اگر تو پیچک دنگی تلویزیون ایتیم کی دل باشتر گهداری کی همی گواسط تلویزیون بیجتن بغداد مفلسه بله بيجم سوي حكمتي شكل حكمتي بله بيجتن بغداد سر قناطة دين هارو بيجن بغداد مفلسة عراق مفلسة بله وواجد يجي طالع بغداد كا راتبة خودان بيست هاي بالك موشي خودان توزيع كيلو شاق ايران سر بغدادينا سر عراقينا بله بس محرمي هاي جاب طول شو يعني ما سر محرمي هاي عراقي هنينا بس حرمي هاي كاك علي بله بالیوزخانه امریکا لی بغداد دیار کریا کو 15 سرکردن هرما کردستان 300 میلیارد دلارین هین شن 3 سالا موچی بدن بی دهات نفت و بی دهات نفخو 3 سالا موچی فرمانبران بدن پیامته و کو پشمرگه چه کو بوان 15 سرکردیان بله سیدا پیامته چه و کو پشمرگه داخوازی بله سیدا والله پیامون قلب سجاد برام صالح بله قد فاري هاي فارج درجة يعني بنقاي طولي هاي بله يا فارج لبزنيتن هم قيران الهرم يجي حين عراقي دي دلش بيتن قيران ما من الهرم سيدا بله کاگ علی جه باگیره و کو پیشمرگه تو گلمه دا بجدار بوی از گل خوشحالم دما کو پیشمرگه بجداریت کن هیویا کو بوچون اتوام گهنه آلین پیوندی دار کاچوان پیشمرگه براوانی جه کرامت و آخ و آوافی ولاتیت کن همان دم دا برپرسن ولاتی کرامت پیشمرگه بپارێزن بله بینالان دیسان گوری رێکخراوە شەفافیەتان نیو دەوڵەتی دیار کردی هەرێما کوردستانê 3000 دۆسەیên گەندەلیê lê dadgehê hene lê heman demde tozê ew dosyeya girtîne çunkî 3000 dosyeyan 5 kes jî nehatîne desteserkirin ba ew dosyeyê kêne pirsyarên ku ev rom araste bikin ev ne 3000 dosye pitir ji 3000an lê 10 kes nehatîne girtin sê berpirs sê xwedanêvan dosyeya nehatîne girtin bawkîn ev dosye gendelî kirin kak Mehdi Keremke سيدة باشي صعب برنامجك كان جلك خوش برنامج سپاس کاک مهدی خدمت دانه براس عبارت بو سليمانية سر بابت كده أقبل بله از ورجه چما جوازات الهوليري بله قلت إن نازحين مقلت بلا سر چاوا قلت كتابة كش دو كديني بله و از چما دو که گناهیان بیرونینه بله قلت که سليمانية بله از چما سليمانية برا بله دو سر رجازی تبم دایره هجرام مدنی کتاب نداشتم بله بو چی؟ دو ماهی جان از چما رضا گبرا که تصف زاره بیاز من 80,000 از تا چکم من نبود برابر چیا بله کاک مهدی فقيرة چکم بعد فقيرة ناسته یعنی تا گازنده ها کو دایره ما معاملات خلقی درست پر ایوان آبن عرب خود برا ما دو چی ما من دویجین من نبی یکی دیگه ده پاره بو چک از ما دو چی شولا مروینا نشینه بله کاک مهدی شولا مروین نشینه کاک مهدی جه شیخان گلک سپاس کو تو گلمه دا بجدار بوی هبیا بردامیه گلک ممنون سپاس بله بینران اگر پیوندید گلمه دانه بن حوالان از خوازم کو آماجه بخالکا گلک گرنگ بدم کن بریان حاجی من بو کاک علی و کو پشمرگه کره پرسیار بالیوزخانه امریکا لعراق کل بغداد آشکارا کره پرکوی کلیکسی 15 سرکردین هرما کردستان جبلیان عراقی کو هرما کردستان عراق و
700 مليار دولار لبنكن جدر في العراق هنا جوان 700 300 مليار ين بازلس لهفال بله كاك مهوان كلمك شباش بريس باشتر سرچاوا کاک میوان کنم که باشی برای دست پچیستا و برنامه تای جی خودت که هم صلالت خود جین همی کادر و کاربن بریم تلویزیون آبادی هم ساعت پیک بیک ناوی همی حوالا سپاس بوده کتو بجداری پی خوشن برایسی ما مستاز سوارت گمدالی خودی از گمدالیت نافمدانه ما با خوزی از گرتن و بردانت نافمدانه ما با خوزی از وکینا بشین اف واسطایی و واسطکاریت نافمدانه ما با چاوان نمینت یعنی چه بهتر کردن خلق حکومت چه کرد خود باریس اب خود خالدی اگر مروی خود جاره کردن مروی دشت حوال خود درست کردن اگر دسته که مروی شده خود مروی دشته برام بری خوشی بله و نسبت هر وی پروگرامی دادم وی دست پیامه که بگینم سر تاخی میمیسیدی که باور که اول 2 روز خود قطره آوی منینه باشه بابا مازانی کاره بینه مازانی مچتا هستن ما خلطی مجایزانیش گیریه بس ما خلطی آوش گیریه سی بهر دنیای آون بهرکتنی آخر بانی آف جبو منه بابا بجام چی بکنم بخوی کی بخوردی کاک مهوان تو شه دیار پیاو کش تاخه کو با مای 2 روزانه از بارم با مای 2 روزانه بار تاخه مسیریکا کیون مسیریکا کیون بجنی لزکا اول با مای 2 روزانه ما آف نهاتیه نکیسان که بله دیا بو چند مالک هاتی از خود شخصیانه چون ما گوتی بابا مجید پانگه که دایرم حتی علاجه که هم بخود که این بشینه هم مختوره که بخود شدیم بش برا والله یا بیتاتی ندایری و صباحی جو بخور ندایری دا پانگه که باره بیدیم یعنی بگوی مسئله چیلات بابت خرات اثر واسطه و واسطه کاریه بله کاک مهوان جه مسیری که گلک سپاس تود گلمه دا بجدار بوی به هویه که از وی دا خوازی بگهیم و آلیم پیواندیدار لقضا سیمله کاک محمد کرم که باشتر سرچاوا کاک محمد کرم که سلامت بی سپاس ممنون برای سوارت بابت تا بله چند انزانین اب کنالا که کسر حضر که باشه مادم هنزانن که بایلوسانا امریکا البغدا اب 12 نفره هنه و حتی المعرفه هنزانن نو دنا کوکینه بله که کمپانیا کاره و هکه واسیاسیله و هکه کورکه و الى آخره هم همین زانین توش زانی بو اینو نسا شاشه دجنه اولا گندل کار و بو هنگ حقی به شعبه نادنه یعنی بریس نکرد نخلقی خشیم دانن اکه خشیم او خشیم نخلقی خشیم او عصر نیکو خلقی خشیم دانن او عصر کو او خو خشیم دانن اگر نه فرمان هم همین زانین کو کی گندل کاره بلا بی نسا تلویزیون دجنه شعبه اولا پاره داری اوناینه بزرگ سپاس بله کاک محمد جی آکره گلک سپاس بوده که تو گلمه دا بجدار بوی پیوی که از پشیم برسوات بدم کاک عبدالله کرم که بله کاک محمد آکره گلک سپاس بوده کاک عبدالله الو ایوار باش کاک عبدالله ایوار باشتر از باورم دوباره کبله بوریم و پیواندی گلمه دا نما کرم که بله سباره دوستا گم دلیل حریم کردستانه و کتر جا ماجه به چند دلیل گوشت پاسفت کرده کرد 300 مليار باره بانك درفده هنا لأجل يحصل زوار بيتن أبحث وصل هنا دستي دكتور كانوا في شغل خلقي كان ما تقول روا نبت بين لالانش كاري خو بلکه به نزدیک دم کردن یه مال و حمیزه به با حکومت تعلیمه و هر و حکومت غیبری سردیار بندیوار بیتن که گاهی گل که اسناسم لمن نبت آماجت ما بکنم تنی اندام کش خیزانه که اسناسم یافتم و چه تک هر کسی که اندام که حسنا بیه میری پاستا کاریه یکی شهید و موجب بیار گریتن بیره برای بو حکومتی بیدنم رفیق اندر کار بیتن اکستن بیرنگی همین آقای دادگاه کردن بیجی وازی بر پشت حزبی بیتن حکومی بیتن چون که مادام هم دخالت دولت کتر بخود که دسته که حکومت دویت رفیق اندر کار بیتن چون که گندالی وایت که کوچک نکتنی به حکومت بر کو سرجم ولادی بله کاک عبدالله جی آکری گلک سپاس بو پیشنیارت جه خدا که هر دم و هر جا تو تشت جوان پیشکش کی کاک زیدان کریم که کاک زیدان بله کریم که از گوه دارم شباش باشتر سرچاوا شباش کاک زیدان برنامه ودن کانال بادینان ساعت خدمت ده کریم که سپاسی آبی برنامه جان کم
سرچاوا کرم که کاک زیدان بله کرم که گندلیل هرما کردستان بدیتنا ته یعنی خلق چند گندلی ده بجداره گندلی و گندلی سری ساده با اگه دیگه برتی هاجی دیگه تیر هاجی برچینی نه برا پام چپ چاره چیه یه تیر هاشی برسی نبود یعنی دو ثابت انجی چاره که علاج ہے تو خودی برا اگه هاچی اگه واسطه کبی درک کبی ما خوب گیم افکار دا زیرک چیز دن خودی اول 3000 4000 چی دایره هستم ما دین خو فایل میزی دست من نگتی نه یکی گو به 500,000 بوده چی بابا کم 500,000 وزن با دایره جمع حاضری بله کاک زیدان جه بعد ری گلک سپاس کتود گلمه دا بجدار بوی دی کاوارجانی کرم که الو بله دی کاوارجانی ایوار باش که باشیم ایوار باش صاحبی کرم که ممنون سپاس دوزید از دست خوشی داد که مو برنامه تا قشنگ و قشنگ گلک خوش راستی جه دل خوشیامه و پروگرامه که جه خدای برا هیویا خدمت آورکی هر کسی که کرد پرورد خدانت خان یا تایبتی که هجا از خزانه پیشمرگه راستی هندی ام بکن هر آکمه اسنا بجم که هجا کو هم اگجار ایجار بینتخار بس داخوازش خدانت وان خانیات کم وان امارات کم خیرات چه آواتری نکه که هجا خرد خیراتی پیشمرگه اوی پیشمرگه سنگه خوی دایه شرعی سنگه خوی برانبر دجمنه که درندانه راستی که هجا از هیوی دارمش وان خدانت خانیا ایجارت خوبی نخار که هجا از هیویامن اوه وکی حالاتی وکی خیزان و پیشمرگه سنگری هیویامش وان اوه و قیرانه هاری کاریا خیزان پیشمرگه کن هاری کاریا خلقه کن که هجا بله دیکا وارجانی اگر تا چه دینما بید از گل خوشحالم تو که اگجی خیزان پیشمرگه پیوندی مد که صلاح و سرکفتن بوتا و توای پیشمرگه بهیویه که پیشیناره تا پیشا به تاور گرتن گه تا عالین پیوندی داد اگر چه پیوندی دید گل مدانه بن دیسان از خواهشم که آماجه پیدون بله بینران بریا پیوندی جمع آماجه پیدا که بحث 15 کسان 5 حیوان جاره که موچت هتدان موچه ماموستان نیف موچه بو که هاتا گوتن نیف نفره تکه نیف نفره کباب هات بو دیتن لی نیف نفره آنجی نیف موچه نه هات بو دیتن و حتی تورن جواکی داگیر کر بو اول دمه که ده که بالیوزخانه امریکا جدره که فرمیش نیف دولتی راد گیند 15 کسان هرمه 300 میلیارد دلار هنه اف 300 میلیارد جی کی و اینان چاوب دز و اینان تمام دم ده گلک حوالا جی آماجه پیدا کاک سلام کرم که کاک سلام دست خوشیتم برنامه تبکن سپاس بوده کاک سلام کرم که ها چند که بحثی گندلی برنامه ها گندلی هست نوبه گندلی نما شما بلوکاسه بده گندلی چه بجنه؟ اولی نوبه دسی بو پوشکر گندلی نکا که یشنین آید گوزه گو بگوه بگو خوش کن یعنی نافاتیه بدل کرن لی همان کار اما همی بس نوبه خوش کن دانه بدین و دسی اگر دسی و گندلی و بیلنو کنه وقتی خوشتره دانه نوبه که یشنین آید گوزه دو pe kadriya ben. Ale mo gandali çu şekilde gandali ne o Avrupa'ya ne o dünya ne o pera. Av gandaliya yo bari bir soloya lukayo diyor ki kase bojo ne çoldi na khiyo pe vaotin. Vakti düzlet çon çinen o da af barrama Avrupa'l de şafiyetin. O ava netice pe düzine. Bilo çok sözü o gayri çok sözü bilo ama khulsayı be de takhore. خدا وکیل سر بنه دسته و سپاستا کم گله ممنون گلک سپاس بوده کاک سلام جه آمدیه کتود گلمه دا بجدار بی بله بینران هر از ده زورم 15 کسان 300 میلیارن چونکی ملت بیزاره چونکی بیموچه چونکی بازار سسته حتی داویه کومکا قیرانانه لیدم نینه سنت آماجه پیبدم 5 حیوانجاره که موچه تیدادن درگهن خواندنگاه لی گلک باجران هاتی نگرتن لی برپرسن همان باجری همان هرمه 300 میلیارد دلار هنه دمه که ده کو برس برهم دکتر برهم احمد صالح و یک جه سرکردن سیاسین هرمه کردستان ده چافه کفتنه که کانال که اسمانی ده کردی ده گود پارت هنه دزینش بو در و پیدویا پینه بگراند دیسان
مەلا بەختیار وەک یەکجێ سەرکردین سیاسیین حزبەکە کوردستانی و هەم دەسەڵاتدار جی بێژێت پارێن ژێرزەمینی پارێن بانکێن ji derve bila pêne vegerandin gelo serkirde daxwaza vegerandina wan parat kirin heman dem de ew kîne wan parat bin aya ne heman serkirdin vî welatî ne ji ber hindê jî ez bawerim ku boçûna gelek hevalan jê boçûna bîneran e niha dem demê kiryarê ku kabîna hefta hikûmeta Herêma Kurdistanê bi dirîjmê kiryar şert e lewran berpirsên herêmê danpêdanê dikin gendelî heye parên jêrzemînî hene lê pêtivê ve bite kiryar û bêne vegerandin moçê xelkê bê pêtedan dîsan hevalan ez dixwazim kurtî amajê pê bidim ku demên berev dawiyê çet Iraqê ku dairên Iraqê ku her sê dihok Hewlêr Silêmanî Helepçe û taradekê Kerkûk têne bin tîra dairên dîn girêdek hikûmeta navendî sadê 20.3 gendelî wan daira de tête kirin Herêma Kurdistanê 3.7 ji sadê gendelî daira de heye dîsan eva ku bûye benîştê serzarê hemî xelkê Herêma Kurdistanê ya ku rewş gihandiye vê qonaqê bin dîwar yan jî bin dîwar ser dîwar rex dîwar ya girînkeva ne diyarin xudanê van moça 100,000 moçexorên bin dîwar pêtiviye ev jî bêta ronkirin ku ev kîne li Herêma Kurdistanê ku herêmeka 5 milyon kesî 100,000 moçexorên bin dîwar bênav nîşan dîsan beriya najima amaje pê dabî berpirsên Herêma Kurdistanê 70,000 pasawan hene gelo pirsiya min ev e herêmekê ku berpirsên wê 70,000 pasawan hebin ev gendeliye ya ne dîsan li gorî boçûna mamostayekî abornas ku Şehrezad Biyavê Aborî bişt herêmê hikûmet dairên Herêma Kurdistanê 12,000 torombêlên dairan hene her torombêlek heyvaneb $700 ser hikûmetê rawestir dîsan cegirê serokê Lijnadarayê Perlemanê Kurdistanê gotbû heyvane 5 milyar dînar mesrefa taslihatên van torombêlên hikûmî ne aya ev torombêle yani hinda kar dikin heta ku bêne êşandin û beref 5 milyar dînaran biçin mesrefê wan dîsan ya ku cihê rastî jî cihê rexnê Wezareta Baravaniya Almanya dêronkirinekê de daxwaş Herêma Kurdistanê kire ku boçûna bizanin çunkî belgel berdestê wan hene ku malperê du şefîla û dîsan çend kenalên Almanî diyar kirîne bi delîl ew çekê hikûmeta Almanya radestî hêzên pêşmergê kit mixabin lê bazarên Hewlêr û Silêmanî hatîne dîtin kirin û firotin pê têde kirin ev demekê de pêşmergê qareman bê hemî canfîdayî bê hemî pîrozî û bê hemî rêzgirtin ve beravaniyê ji av û kerameta milletê Kurd berjewda giştî kir heman dem del heman herêmê çekê ku bû pêşmergeyê tête hinartin lê bazarên Hewlêr û Silêmaniyê tihatiye dîtin hikûmeta Almanya daxwaş herêmê kiriya ronkirinekê beramber vê çendê bidin lê berpirsên herêmê bêdengî helbijartiye hêjayan dîsan ku hevalên amaje pêdayîn ez barim Kak Barzan behsê Gumirka İbrahim Xelî kir ku li gorî boçûnayê belgel berdestî wî Gumirk bû kesekê diçin ne boçê berjewendên giştî ne bû bankên herêmê dîsan behsê Dr. Berhem Ehmed Salê kir ku boçî ew biş pare hene ew lê xelek bê moçe ev hemî vegeran bû çendê ku rolê zelamên ayinî dîsan komeka diya hevalan amaje pêda ku pitîriya wan serwiyekê bi tefeq bûn serwernebûna yasayê ku yasa rolê xwe negirit gendelkar nahêne girtin dîsan hizbên siyasiyên Herêma Kurdistanê ku bê ku navan bête diyarkirin pitîriya jê serkirdên siyasiyên hizban gendeliyê dikin wate hevalê beşdarî kirî gotî gendeliya mazin diziya mazin bertîl wergirtina mazin ji kesên mazinên vî welatê jê serkirdan rêveberên daîra tête encamdan dîsan Kak Abdullah gotî Rûsya salana 15,000 gendelkaran dite dadgehê lê li Herêma Kurdistanê ku Rûsya êk ji welatên zilhêzên cîhanê 15,000 kesan dite dadgehê lê Herêma Kurdistanê kes nehat dadgehkirin eger hat bi dadgehkirin jî tiblên destan e dîsan Kak Feradî behsê Gumirkê kir û pitîriya hevala boçûnê wan nêzîkî êk bûn hevalekê zêdebar û çendê ji babetê derket ku behsê avê kir dîsan dayka Warcanî daxwaza wê çendê a kir ku kirê bêne erzan kirin hêjayan ez lêborînê dixwazim eger min delîvena dabitewa kêmtir axifti bit
سپاس بۆ بینەریاوە کۆ بینەریا بەرنامە ڤەدەنگ کردی ڤەدەنگ هەردەم دەبێژم ji hewaya و her bo heve Lewran spas bo her kesê ku berdewam piştevan ji bo vedeng spas bo hevkareja evîn mecîd û xwandina raportên berdewam dîsan spas êk bi êk bo hevalên pişka kontrolê ku digelmin da bejdar Supasiya destpêkê û supasiya dawiyê û supasiya herî mezin û herî pîroz bo bîneriya we ku hînin bîner hînin boçonan pêşkêş dikin hînin peywendiyê dikin ta emûyîn û hefteyeka dê Kurdistaneka aram Kurdistaneka şeffaf Kurdistaneka ku çaksazî ji bo binbirkirina gendeliyê bêhte kirin jiyaneka bextewar ser parlamanê Kurdî bikin bi rastî jî qutobî hodî neşir bixînî حصل خدمات Belav pêşmerge ve sêrê sêzdeh hîvan ez berokê şerî nebûne الو